mate winyo radio wang o man Gil Barolanya MP maagi ya mo dolo winyo radio o yena we ami foj bondo members of parliament weng mate radio near Matin ameta fo bene leader of opposition Machon Professor Mori bidong foj madid doyo Kirban management mi radio wang o de near Matin lock any lock mapirete Paul Kare dano goberu ka penyo wan nilu tua okero timpa choli parliamentary group awene chi la gamle eroni oberu tek totally wiwa endo ya yo mini Matin wando wabire radio kunwa wajo ni leadership pa choli parliamentary group donc diti okero ne ana lego wonduak ma choli ni kin machara don wana tiro yerdo tela mamekwa e chawale ene wana mi wuro kare weklo tela mamekwa buti e ayom ne la lukko won kompa choli parliamentary group omera honorable Mahmoud Otor maagi ya gago kenyo eneti la lukko won kom mamekwa kito winyo lo warago wajo kwere eneti woman MP me omoro Catherine Lamaha do chole dano go berka digong chunyarada bien ilogada I parliament ma para chel mokarole wampe wati utich michobo miri pakaha jo ma wayeroge mebero MPs pa chole lutela pa chole polego berka ti utich machope gi miri mameki ke kengi ende wangeni atigi gen mawan waberka choke wachike kienwa kunwa wajo ni iwangi eni wanero wuro agenda pa chole na machine wakero wuro kara wa oberichwa bien kainen wacha otiuti mukene mapipore weo balo swindano donc weo tela pa chole parliamentary group dola chilo akma chole ana legu walega iwangi eni wati wuro kakache donc weo walego ni dano matie itela pa chole parliamentary group ginna pire tekloyo ma weo dano wajini tela ni be ene ye kainen pero mo pori kum kara in la tela ene tela wajo iwangi eni wadegi lok mikero party itela pa choli parliamentary group itawale eni party mamekwa ere kara choli kari la NRM koro ADC koro DP koro UPC itawale eni wawajo ni kwany party mamigi boloko chen ruk maraya pa chole parliamentary group ene bedkwe kawa kero chunyi party otelo yo cha bero wacheni APG le ene da hobo nywene ho ti ya yom ni jo matika chung pia chole parliamentary group omera Mahmoud machala lukko won kom angeo kit ma chung kwere ka oy lokom kara en dana mariek dana kwan chit cha tigi gen ni la rachatan mo to bubola wa donc bena lego wundo te winyo radio wa lego wonda da ni la rachatan mo bi odonyi kindu members of parliament ma choli were ngarimo o ta royo rongola ne o ta gen o ta nueno tikpa choli parliamentary group atika wajo man Paul Kare kan lok ma tek ma biro pe ya chole jo mo kene ikar mo karange en jo mati gamentere giluogi kungi wachi gini lokli ene o wat e wiwo la bola ne lok bada ko balalo matika bay ngom padano chao kene ka loko do tek giluogi chen i waje ni lokli ene po tuye
o wego lanya Gilbert gi mati opposition ni ene go mete gidange ti alego wona choli o lek piwa piu wek la rachano o doni chungwa ikimir ka log makwa ko ma choli wana o wen no won kom gila lukore gitika telo we members of parliament here we are boro ka pego pa kor mu jong ti ya gago ka pego pa jomi forest gitika mir mai ngomi ya gago one MPs here we are boro wen waluli lo la watil mi bir ya gago mi kero community do jomi forest mi wachigini ngom pa forest pere kany ka kor mu jong ti ka mede ginero dano one machala chuli parliamentary group ichawa enomiero wa killo parliament ka loga bo pere waromo jemo manono wa wajuri ka don poro mo konya chuli one MPs ma chuli wa bi dokko chen padu ti alego ni lu tela mati wangi eni luoro obetere chulwa tela chuli telo kara telo Uganda kai luo pi konyo dano gangu lu nyedi yo o lek piwa wa jimma kwa ko mkara wa lokki leba chen itawa eni log mi chulu jimba dano tika biro compensation itawa mi yo dieme mano no ti wala chuli ene wali mutandoyo donc kai ne na chuli parliamentary group tika lo pigi po kit mi chul pateso pigi po kit mi chul pateso di po pa chuli ka chel gilao wana chuli gilao ene wa dero tan loyo iti an bi pa LRA manyurni ka watika go budget parliament kaga mende tika mi ochente loke mi ochente ma roma ni konye pere genen the magnitude jo mu dero tan madit loyo ene wa waja tini one pocket do obed ma papat wana be camping wa pierre rio te so mo pe mo be cap ti alegu o lek piwa o logilo members of parliament mameku ni gina go kwany go ba o tien na machel ere luoro telo kara pimiro luoro tela chuli pimiro luoro tilo toa ana foyu atamna lok man ma chigo ono miero arabit kudu kaka chel endo watigi tik pa parliament ibale o we rabero pere ne mala petu we ko nyugo wuro lok ma pigi tego ba kwa ko mkara afoyo daro duju alego o mini watam ene ma pire tek loyo itawale ile gino o miero ma pire tek loyo wulu winje diwe o mini watam ni watini ning mi konyo kara watini ning mi konya chuli tamma miku ena bo konyo wa wega wati ma bet kara ana moro luak mi kilak saut ya moro pero gutu ala mot diporte da gwere wangi eni wa mero ngiri wan wa be cha wot ka chil chalo MPs ma ya chuli ka enen Lugwa Benson ka enen Macmot ka enen anwa ritigi ka enen ko rebitres gigi tigi program gi ya gago one MPs Pierre we are boro ka wa chom wen wa biro ka mi support it MP le eroni ata mi eroni era nyuri tema be ikelu members of parliament ma chuli tiana foyo rolla chuju gwoko afoyo. All right, before we take on honorable Gilbert Olanya